खुरुमजरी इमेज पाउदा मियंग ताबिर बख्वाई पुनमकु अहानबदा केट्रिमे मोनिंद्रुना तराम ओक्चरी ngasiगी maruoiba pau haukiba pung kunmarida manipurda nauna covid-19 positive oiba mioi kunmari thenakre mioi amana leikidre speaker Khemchana hearing amadi fitment etching menthokre International Day for the Elimination of Violence Against Women gamari lenina nongwi oiba Mahiri Singh Awareness Program Pangtokre Loinana Sanitation Week under Azadi Ka Amrit Mahotsav 2021 Pangtokre Hauzik Ngasigi Mapungiba Pau Amuk Lobirase Manipur da Haukiwa Pung Kunmari da Mioi Kunmari Nauna COVID positive Oiba Thenakre Mioi Amana Lekidre Pungpam Masida Apun Mioi Lising Magatruk Humpu COVID test Taubada Mioi Kunmari positive oirambadagi ngasi covid positive oibigi chang chada amadasmik maridaleki state asigi oina covid pandemic sandorakpadagi ngasi fawbada apna mioi lakh taramari lising taramathoi subna marfudra covid test tawkre mioi lakh ama lising kunmanga subna humbudrana positive oiba thenakre aduga mioi lising mga chamapan humfutaruna lekidre malem pumbagi oina covid positive case koti kunmanga lakh marfudra nipan lising marfu humdoi sukre case sing asigi manungda mioi lakh yankai mathoi lising marfudra manga chamri nifutare na lekidre aduga mioi koti kulumdoi lakh yankai lising mari chamanga humdra tauna narambadagi phakre covid license asida covid positive case khwairi yamna thenaba lepak USA ni lepak asida mioi koti mari lakh marfu mapan lising humdra nithoi chamanga yankai positive oikre India na case koti ahum lakh Nifumanga lising nifumari chanipal marfuni thoi thenaduna ani suba amadi Brazil na case koti ani lakh kun lising nifuhum doi chamri ta tre thenaduna ahum suba positive case masing yamna thenaba lepak oiri Hanagi Deputy Comptroller amasung Auditor General Sri Laishram Angam Chan Singana Manipur Public Service Commission gi Chairman oina November kulumde dagi charge lokre haina KH Mandakini Devi Joint Secretary Manipur Public Service Commission ki Cherol Aman Hairi Meitei Singbu Scheduled Tribe List ta chalanaba recommendation lengang na thasi kunmari manung da thagadabani haina World Meitei Council na kaukiwa pung humudra nithogi journalist track na Imphal manung da su chaun akayo pikre pauna amadi thangal kai thelgi dukan sing ayam thonglona ki khwaramal kathian phambagi chang handaki oil pump sing hangna kide passenger puba gari sing chen bagi chang hantaki adumoinimak lanai gari sing de chenaki singjamai kongba lamlongi mafam sing da su bangi mami taki police na mafam sing da pamdaba thokdok thoktanaba ngak sen bagi thabak chataki amoromda lengang na police CID thadoktuna ST gi ihobu sagoliba member singi personal data khongotuna ihu namthana honabasi tawbiganu Democracy ki chanabida yaugde haina World Meitei Council ki chairman Haikuzam Nabasyamna thadorpa Cherol Amanda hairi Cherol asina makha taraduna Manipur ki Chief Minister N Birena moi Meitei haiduna sizinariba wahai asi laibak thibani thawaidaba disrespectful oibani maramasina Chief Minister na asigumba laibak thiba wahai asi withdraw tawbiu handokpiu aikhoina chathariba general strike asi aikhoigi amadi aikhoigi ichagi amasung isugi damang yelga chathabani aikhoina ngasi nini humni awaba khajitang khaminadraba kuiraroi chahi manga taruki matungdadi maitei aikhoi si migi mikha thargani haibasi kaubigenu hainasu phongdorokli Ministry of Social Justice and Empowerment ki Department of Empowerment of Persons with Disabilities ki ADIP assistance to disabled persons for purchase fitting of aids and appliances scheme gi makhada Manipur Legislative Assembly ki Speaker Yumnam Khemchana na tadraba singda hearing amasung fitment aid sing yanthokre thormaduda Speaker Yumnam Khemchana hai singjamaida leiriba maru aina tabagi sakti watlaba singi damakta asigumba thonang lobirakpa organization sibu thagatpa phongdokki
COVID-19 लाइटना सेल थुंगी अवाब कया मायोक्नरिङैदा लनाई ओइना लेबदा लुपा लिसिंग 13 संगदबा हियरिंग एड सिंग ताबगी शक्ति वालाबसिंगदा लेमना फंगनबिबगीदमक थागतपगा लोइनना दरकार तारबदी माकी माइकेदगिसु अंगम मतेंग पांगनी हाइनसु फोंदोखी ngasi singjamai thongam lekai da leiba maibam chauthoi singa memorial community hall da pangthokpa tormaduda punamioi chani yankhai da hearing at sing yanthoki amamam leibada minram sing tratru piba posi haidi covid ka kari na agi baga punamaki awawa sing ting le ngai sida bagi yamna inconvenience ba taba boy ka besi iban ai ga su anjing da zabla ko da mo ta dire mana sum daksale so adu ko man wai ta bu ko pin na basu bi re ba na se se boina mu ka ka chai kali ko ka da ai ma teng ka ga ko sai ana ba pang jage ana hajar ka da ko ta ka chai BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष निमित्त की खोंगचट्टा इम्फाल लाखिबगा लोइनना BJP की बूथ लेवल वर्कर्स सिंग इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा खुखुल पांथोखरे थोरमदुदा BL संतोष ना लाखलिबा इंग लिसिंग कुनिथोय की मिखलदा BJP ना माइ पाकनबा लखत लिबत थबक थोरम सिंग की मतंगदा पौदम की BJP स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ए सरदाना BJP ना मियामदा पांथोकनी हाइना वासखिबत थबक सिंह पाइकटली हाइना फोंदोकपगा लोइनना अवांग नुंगपुक चौखटनाबा खनबा लुसिंगबसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खक्तनी हाइना सु फोंदोकी थोरमदुदा BJP स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ए सरदा BJP नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा अमदी MLA H डिंगो यावना सेगमाई केंद्र की बुथ कमिटी की मिफम पांगतुकतना इंटरेक्शन की थोरम सु पांगतोकी वन स्टॉप सेंटर कक्सिंगना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मखादा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की लमजिंग मखादा इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ग मरी लेना नोमगी ओइबा महिरुसिंग अवेयरनेस थोरम अमा ngasi मार्टिन ग्रामर स्कूल कक्सिंगना पांगथोखरे थोरमदुदा केट्रिमेम शरण कुमारी एडवोकेट ना इराडिकेशन ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन हाइबा हिरमदा वांगांगदुना हाई अखोई की खुनाई असिदा मरु ओइना अखोई खुदिंग इनखललिबा महिरुसिंगना लोना पीरिबा कानबसिंग असि खंगमिनबा मथौ याना ताई मियोट मिनई फंगलबा नुपीसिंगना लोगी टेंगमांग लौनबगीदमक 181 अमसुंग अंगांगसिंगदा मियोट मिनई चथबदगी कंजनबा अमसुंग टेंगमांग लौनबगीदमक 1098 ता कॉल तोबियु हाइना फुंगदोखी As per Constitution of India, नखोई part खजितंग दी तंबगुम तौबने preamble गुम्बा हापी को आदुम लाइरिकता preamble से करीनो हारगा preamble मैम हापम गनी then नखोई दा right to education गुम्बा मचा करतमी को then नोई दा ममांग तो awareness program district legal service authority लागतना पोक्सो हाई सी कईनो दगी rights of the person गुम्बा मचा awareness मचा तौई को नोई सोइदना खंगंगनी को अदुगुम्बा मचा तौरपसिंगसे सिगिसे तासनबदा खंगजनबदा नखोइना रूट लेवल ओइदोइनेबा स्टूडेंट सिंगसिना रूट लेवल ओइदोइनेबा मार्टिन ग्रामर स्कूल कक्सिंग हेडमास्टर मोरंगटे मनिहारना थोरमपु ओइदुना पांगतोककेबा अवेयरनेस की थोरम अदुदा एडवोकेट जेम्स नावरेमना जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी हाइबा हिरमदा अखंग अहि ओइना वांगांगकी अमसुंग थोरम लोइसिलकपदा मैरुई सिंगा अखंग अहि ओइना सरुक याखिबा एडवोकेट सिंगा वहंग पाहंग तौनदुना ताथोक तासिन तौनखी United Nations International Day for the Elimination of Violence Against Women ka mari lenana Orange the World End Violence Against Women Now have theme da Run to End Violence Against Women District Administration Sandel Center for Women and Girls namapung oina sindana DC Complex Sandel lagi DC Sandel Malamam Rajkumar lamthaduna Women Market Sandel fawba miyam na lamjen sen kre Thorum aduda District Police Sandel One Stop Center Sandel ICDS DLSA Wisecrapes Sandel SBEEP India Widow Welfare Society Anal Sinurul Sandel gi miyoi singna saruk yakhi
thorom adu gi saru ama oina orange the hen orange the world haiba thorom amasu pangthokki every step, every activity that you take up, let you be reminded by this event that we had done like this. Aduna smaina koina activity ama tauki haibadu puraga chatlu aduga women violence koi yes abruptly tak muthat pangamo. Let us try to reduce it day by day so that one day a gender equal society ama koi koina uba ngamna na maduda koi hingba ngamba oruchanu haibasi ai ki site gi thamge aduga Khundrapum Kendra Nat Sankirtan Dance and Music Academy KKNSDMA gi Tarataruk Suba Annual Cultural Festival Amadi Kunmathoi Suba Foundation Day gi thorum Sambai Awang Lekai de Leba Sambai Community Hall the Pangthokre thorum aduda Sangit Natak Academy gi General Council Member SH Nabachandra Nabavolcano KKNSDMA gi President W Komol VP A Lokeshwar Thabak Botharaba Child Development Project Officer TH Muhindro Imoinu Construction gi Managing Director K Ronen Amadi Arambai gi Chairman E Sobit Nachingba Kayana Saruk Yaki Thoronga Mari Lenana Khundrapum Kendra Nat Sankirtan Dance and Music Academy Secretary M Sarat na Pungdo Kibada Khundrapum Kendra gi Manungdal Miyam Dagi Tadaba Artist Kaya Lerebasu Punna Thabak Tominabagi Kudung Chaba Lekide Harauro Sambai Amadi Tangkham Kundalaiba artist Singna Punsilagas Academy Asi Linkalakibani Academy Asi Linkat Padagi artist Amadi Artat Awan Masaktam Ama Uba Panglakle Haiki Tormaduda Hanagi member Laiwe Krabas Singda Laikatuna Ikai Kunu Utpagaloina Khundrapum Kendra Nat Sankirtan Dance and Music Academy artist Singna Maibi Zagoi Tawal Zagoi Thangta Curtain Cholom Amadi Don Dolok Cholom gi oiba cultural program kaya su utki Khundrapum Kendra Pungi dasu Isai dasu Ato Thang Tagi Hiram Kudimakta Sothaba Laitraba Kendra Topaga Santam Navada Lotraba Jukumraba Kendrama Woy Havasi Hainan Batoloi Hura Luraba Saka Ani Panba Gari Macha Thajaba Mui de Yonaba Mayum Talamba Mui Amangari Ahumo Lenana Narang November Tang Kun Marigi Numdawaramda Kaksing Policy Team Amana Irong Bazar area the Fagat Kre Parva Mui Aduming Muhammad Asik Elias Asis Saikun Apokpa Muhammad Munir Khan Irong Chasaba Maylekai Dagini Mahagari Huran Bakangbugi member Mani Todo Asi Irong Bazar area the Gari Huran Basing Makogi Kambun Huralakpa Gari Yonabag Jatokasin Todun Lady Haiba Akaknova Pau Amanuntil Pungmarirum Tabda Pangbadagi SP Kaksing Victoria Yankongi Supervision Makada Additional SP Ops Kaksing KSS Manihar MPS ki Poktak Matungina OC Commando Kaksing Unit Inspector Muhammad Abbas Khan Amadi Atai Kaksing Police Officers Singna Assist Toba Team Amana Mapumodu Sangsinduna Asat Ok Singda Wang Pong Thi Humbagi Tabak Chataki Team Masina frisking Madi checking Chatarigeda Mui Ama Makona Yamna Chingnaba Mong the Lak Pagalona Commando Labor Ubada Nantok Tuna Chelam Honabadagi Team Asina Mui Adubu Paki Amadi SOP Ngana Wang Pong Chatabadagi Mui Adu Gari Huran Bakambugi member Muhammad Asik Elias Asisni Haiba Kangmungam Kibani Man Makatana Mahaki Mayumda Horalapa Gari Ahum Royal Enfield Desert Storm Machu number KA01E8299 Activa Honda 6Z Angaw Machu number Yogdaba Amadi Honda Dio 3Z Candy Zazi Blue Machu number Yogdaba Amaga Thamli Hairaki Hairiba Gari Ahumadu Muhammad Boycha Saikun Apopa Lekidaba Muhammad Manab Irong Salam Achoba Matakta Leibana Ngarang Nungtilda Sinarapani Gari Amamam Tambagi Lupalising Manga Pangi Hanasu Muhammad Asikna Pongdorklay Tungda Gari Sing Amadi mobile phone Amasu recover Tauki Parba Mioi Gari Ahum Amadi mobile phone Ama Makataba action Lokona Bagidabak Mayang Impal Police Station da Sinakre Hairi Jiribam District ki Chingdong Lekai Daliba MSRLM Office da Block Mission Management Unit Jiribam CD Block MSRLM Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur Sindhana
सैनिटेशन वीक अंडर आजादी का अमृत महोत्सव 2021 पांगथोखरे थौरंग मरी लेना ब्लॉक मिशन की मैनेजर BMMU जिरीबाम सिटी ब्लॉक मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM की वहेंगबम प्रेमचांद हाई PHED अमदी चीफ मेडिकल ऑफिसर के खुसम नरगा सैनिटेशन की सरुक अम ओइना PHED ना कंडक्ट तौरगा वाटर टेस्टिंग अमदी BP ब्लड ग्रुप शुगर टेस्ट तौदुना सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स सिंग द लूना न लेबा नाद येक्तुना लेनबा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स सिंग अमदी मखोई इमुंग मनुंग सिंग द पाउजेल पीबो ओइना सैनिटेशन वीक असी पांगथोकपनी हाइकी हेल्थ चेकअप सिदा आइना कनो तौबदा मरु आइना शुगर टेस्ट तौरी ब्लड ग्रुप टेस्ट तौरी अदुगा मागी कनो से मागी BP की स्टेटस न सिंबा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स सिंग द सैनिटेशन हक्सांग सि लूना न थंबा हक्सांग फदना लेबा नादियेक्तबा हाइबसे अखोगी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स अमदि मागी इमुंग मनुंग सिंग द पाउजेन पीबो आइना अखोइना सैनिटेशन वीक से ngasi mifam sida phamja akhoi sinja langjari JNB Tuinom da Aranamo Thong da Mahiru Singming Salambagi Todok da Chenaba Principal Yauna Teaching Staff Home Transfer Nataga Terminate Togodabani Haina KSO Chorachanpurna November Kunmari Pauba Deadline Thamkibadu Thaba Oina Pakelak Tabadagi Nasidagi Vidyalaya Asigi Administrative Block Tingin Crave Makatana su Kariguma Hiramasi Matanga Warochin Ama Mari Lenaba Authority Proctrabadi Hauzik Zatariba Class 10 amsung 12 examination loi baga Vidyalaya asi pumting thungjilagani haina KSO Chorachanpur gi Education Department Secretary M Saikogin Haukip na pamusing na phongdokhre mahang na makha taraduna haikibada Mahiru sing yaipanabagi organization ama oina aikoina tungda lakadaba admission process singda hena phagana bidam miyang thamli Mahiru singda khudongchadaba thohanba aikoina su pamde adumoinamak school natraga JNB oiro mingsanbagi criteria sing follow tohonduna aranba mongda mingsanbagi thong asi matungda amuk thonba pamde haiki There is our demands is all the rules and regulations it must be fulfilled and concerned principals JNB principal and including those 3 teachers which we have mentioned in the representation that we sent to Joint Commissioner, to DC, to ZEO, to Principal. Either they are not terminated, transfer or remove after this, after Class 10 and Class 12 finishes their exam. We will take up the next course of action, including closing down of this, total closing down of this JNV to Inom. Tripura की civic polls pangthokpa numitta Trinamool Congress amasung BJP gi marakta umkhotnaba thoktuna mioi kaya asopan nangkhrabasu Union Home Minister Amit Shah nadi North East ta Santi oina civic polls pangthokki haiki Supreme Court nadi Tripura da paramilitary hena thajilu haibadi leibani Union Home Minister Amit Shah nadi North East ta Santi leiba Santi Leire Haiki North East की प्रजा मियामना Prime Minister Narendra Modi bu thamoi sena yari masina maram orduna North East tangdu leitawa punsi mahing leiribani Parliament North East tagi MP kunmari leibigi manunda tarama pandi nedagi oiribani Delhi masu North East ki marakta yamna lamna leramlabasu hawjikti naksinare North East ta invest taunabagi makhata nasu Home Minister na Palladuna region asida chokot thorangi thabak yamna chawna changsilli hanadi region asida airport anida lerambani awjiti North East state capital sing airna samna hale haiki Lucknow da Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav ka Aam Aadmi Party ki leader Sanjay Singh ga unakibagi matang da Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal na haikibada unakibadu Uttar Pradesh politics ki wafam dani Sanjay Singh na su haikibada state aduda BJP bu maithiba pina bagi tamakta mahiyan ba unakiba amani Akhilesh Yadav na su mahana Sanjay Singh amadi AAP MLA Dilip Pandey ga punna namina ba photo ama thador pada a meeting aimed at change haiba wafam phongdor ki Paukub oina Sanjay Singh na irakibada dictatorship ki mayokta revolution ama hoduna chokot thorang changchen bani
अवन बमा पुरकनबनी अखिलेश यादव थागतचरी AAP चीफ अमसुंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ना हाइकिबदा पोल्यूशन मरम ओइदुना कंस्ट्रक्शन की थबक लेपा वर्कर्स सिंग अकाउंट लुपा लिसिंग मंगा हापचिनबा ऑर्डर थोखरे सानबगी पाव थासी तांग कुनिथोइदगी सिबोंग यूथ क्लब न सिंदुना सिबोंगी प्लेग्राउंड चथरखिबा जुबली टूर्नामेंट 2021 ngasi losinkhre ngasi gi thorum aduda L Bikram DC Tenopal Jangmang Hauki President Hill Tribal Council More Pacho Com Chief of Sibong Village Singna Maru oiba miwi sing oiki ngasi losinbagi match ta Chelab Youth Club amadi S Moljol Youth Club anina sanabada Chelab Youth Club na goal mari aduga S Moljol Youth Club na goal ama chanaduna Chelab Youth Club na thoiduna टूर्नामेंट असिगी विनर ओइख्रे हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हन पिजरे हौकिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ कुनमरी थेनखरे मियोइ अमना लेखिद्रे स्पीकर केमचाना हियरिंग अमदी फिटमेंट एट सिंग यंथोख्रे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गमरी लेनना नोमिग ओइबा माइरु सिंगी अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोख्रे लोइनना Sanitation Week under Azadi ka Amrit Mahotsav 2021 pangthokre ngasi gi damak tadi image pawdom pijo matang solution jari myam mukhanna khuramjari